Muthiini wa mwaka muhituku thirikari ni yarutire watho wa kunina wendia na uhuthiri wa shisha guku bururi-ini. Thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri ikiuga ikinya riri riakinyanirio kuona shisha iri na mathina maingi irehaga mwiri-ini wa muhuthiri. No ikinya riri ritiyukirio wega ni anyiti itemi na makiria ahuri a biashara na magikinyiria guthii igoti-ini kurugamia watho ucio, no igoti rikiregana nao. No riu uhuthiri uyu uronekana urathie na mbere na makiria guku Nairobi. Kundu gutiganite ino niyo mbica iria uratungana nayo. Gutari gwitigira ikundi cia andu magithie na mbere na gwikenia na shisha mugaru wa watho. Kulingana na utafiti imeonekana ina chemicals karibu zaidi ya 200 ndani yake, including zile metals ambazo hazipasi kwenda kwenye lungs zako. Shisha ihuthikaga kaingi gatagati ka andu ethi na makiria airetu na ikoragwo na micamo itiganite ta ya matunda. Wale ambao wanaitumia ni hao wasichana kwa wingi. Utakuta mvulana mmoja anaweza kuwapeleka wasichana kama 3 4 hivi kuvuta, sababu anapomwambia mmoja twende, naye anaita marafiki waone jinsi vile alivyostaarabika. Ugucia wa shisha ukoragwo uri ugwati makiria kuona mifaifu iria ihuthikaga kugucia ihuthikaga ni andu aingi hindi imwe. Kuringana na watho riri ni ihitia ringicungiriria mundu kuohwo kwa nginyagia ihinda ria mieri 6 kana kuhurwo faini ya nginyagia ciringi 50,000. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.